Pozdrav svima ljudi, ja sam Speedohad i danas sa shaderima igramo Minecraft Speedohad se i igramo na server na kojem uvek igram, a to je Unicraft. Tako da mi počinjemo za 12 sekundi i vidjet ćete, znači ubrzani uhod se sve brzo i da igramo sa shaderima, meni malo nalaguje, tako da verovatno krećem, možda budem promenio shader ako budem baš onako bili ali okej, znači to su dobri šredili, ali okej, znači sada kao što vidite krenuli smo, mislim nismo krenuli, trebalo je da padne, ali da, valjda sada te pojentu, Speedohad se brzo se ruše drva, a sad ću vam pokažem šta je to super. Inače ova partija cijela traje po nešto više manje od 5 minuta i da, mislim više od 5 minuta neka, ali okej, meni svaka partija koju sam igrao trajala sat vremena, tako da, i da, i nadam se da ne mogu lano staviti, zato što je ovo... what the fuck sam izdala. Da. Inače ja igram u 1.10, ovaj server za 1.8 ili 1.7.2, ali hvala Bogu stvari i na 1.10 verzije, tako da ja ću sada da igram ovo. Evo crafting table i uzet ću ovo craftovati ono što bi najpotrebnije, a to je enchantovati stone breaking sword. I onda ćemo craftovati enchantovani pickaxe. Onda ćemo craftovati enchantovanu sekiru i kad bi imao sticks. Enchantovanu sekiru, kao što rekoh. Onda ćemo craftovati enchantovanu lopatju. Da, pošto valjda shvatate Speedohad se brzo se završi. Idemo. Sada fore da skočimo u vodu, ali fore to je nemoguće. Emo. Jump kick. Pum. Inače da, kažete da hoćete i sljedeći epizod da igram sa shaderima i Optifine. Da, inače realno nisam uzeo Optifine sa shaderima, meni bi verovatno sad frame dropovalo kao nikad. Da, uzet ćemo malo hrane, ispečene normalno. Inače ovdje da idem sa ovako, već sa tim tu. Inače da meni su shaderi na F, a ovo sad. Bili smo kao. GG. One bundeve se. Parkour master. Čak i ne, nisam uspio. Da, evo vam parkour master. Pam. Inače da, vidim pitanja da si debeo, jesam debeo sam eto. Odgovor. Sada da, ovi kokoške vam daju istrejan, mislim normalno, šta? Ako biste želeli da isto da kažem i u ovoj epizodi, Orange SMP, to je inače vanila server, moj server, lično moj. Je otvoren, juče valjda, da juče otvorena, prijave su vam u komentarima, samo napišite podatke o vama, mislim samo napišite koliko imate godina i ja ću vas prijaviti, a maksimalno 12. I da, napravite logo za naš server i ko najbolje napravi logo, on će da ima rank koji beše rank ono. Da, on će da ima rank najbolji rank na svijetu, on će da ima rank nice. I šta će možda radi s njim, niko ne može da ubija, iako go ubije, mislim nijednog igrača ne može da ubije, njemu ćemo da damo fly, brate moj. Da, on će da ima fly koji najbolje napravi taj i on će možda, brate, bukvalno sve da radi, znači fly, to, da. I da, fly će da imaju ovi koji bude bili, to što sam sad rekao. Znači fly, imat će fly samo i to ti je to, znači možeš, brate, ideš, ti obilaziš server i ne možete da uđete u Game Mode 1 kada budete imali taj vlasnik logo sam. Da, ne možete u Game Mode 1, ako uđete u Game Mode 1 dobijate ban, 2 sata. Da, bukvalno sada moram da pređem na igru, jer to je baš onako malo smanjim zvuk i onda okej. I da, neću smanjiti zvuk do kraja, zato što ne mogu baš bukvalno čuti sve. Na 6 ću da stavim kao što je bilo. Tako da, okej, drva mi ne trebaju, treba mi cave. Vidite ono. Vidite, potreban mi je neki cave. Ili to tamo? Ajmo!
Brzo. Ne, zaboravio sam, čekaj, da. Srce Rinko ima najmanje srce. Ali je 200, njega ćemo odmah da ubijemo. No, da. Inače imamo 15 minuta da ovo sve odradimo. Mada možda neko bude bio to završio za 5 minuta, što ima vas. Tako. Idemo do gore, da vidim gdje sam ja vidio ono Iron, si, desi Iron. Da, evo ga dole. Uf. Brate moj, šta ću sada raditi? Dole idem, onda ovdje stavim jedno, onda ovo isijačujem, pošto mi nije potrebno drvo sad uopšte, ali na pravom UHC-u bi mi najpotrebnije bilo drvo. I to je to, znači put moj do Diamonda, mislim Irona, je gotov. Imamo još! Oh my god! Mislim da više nema. Iron ovdje smo se baš onako stekali sa Ironom. To ja uvijek kad igram UHC znači ja mogu sve da uradim. Bukvalno sve. Imamo sad ovaj token. Mislim coin. Što nam baš nije ni potrebno. Čuli šta radi coin. Koji ništa. Da, fora što nema ni abiri. Drop. Kravix. O, brate, likovi su ubijali. Znači nema boljeg lika ko će ja se ubiti. Okej. Prvo što je najpotrebnije za ovo ovdje jeste ovo i možemo craftovati bookings. Ne znate vidjeti šta je to. To je bargains. Boots. Mislim bookings. Okej, ne znam kako se to priča. Idemo da vidimo malo da se spustimo baš onako lako. Okej, to je to od naše rute ovdje s ovim. Sad ću ovo stavim gore, znači vjerovatno ili ne. Sad ako promenim motion blur shader, meni će ovo vjerovatno se renderuje 5 sati, jer to je, znači, znaš kako to lako. Ne, neću se ovim da ubijem priliče. Imamo strele, samo što je fora, što bow nemamo, jer mi je potreban spider, ali mobova nema. Kako se imam, da, zato što neće da padne mrak. Ako bude pao mrak, tada ćemo imati mobova i mislim da se dobija od... Da, dobio sam. Fuck yes. Zaboravio sam crafting table, tako da ću sada uzeti. Kako se beše craftuje bow? Beše tako. Sad ako budem zaboravio, ja stavno ne znam šta je. Bow imam prvi put. Ovo je prvi put da u UHC imam bow. Sada, dobro što snimam. Ali nemam enchantovani. Da li ovo radi? Ako je moguće radi, onda je cool. Ne radi. Ne znam, nije to Mineplex. The Bridges. Da, ako hoćete The Bridges da snimam od sat vremena, može, to će u live da bude. Sad ne. Da vidite kako lepo izgledam tamo na snimu. Promenujem ovaj shader, samo fora da vas, ako vam se bude svidjelo, imamo sljedeću epizodu s tim shaderima. Pa sad ovo. Motion blur vas bila koliko ide, znači pasite sad ovo, znači ima da mi lago je previše, ali vidite. Vidite kako je to motion blur. Ali okej, evo pola epizode ću sa ovim motion blurom. Evo sve za vas, mislim za nas. Okej. Idem što dalje ako mi se sviđa kako vidite ove motion blur teksture. Šta mi se nije tekstura. Da, pošto mi laguje previše, ja imam 9 FPS ako niste znali. I da, evo to što vam kažem da je jako cool. Voda, pogledajte kako. Vidite Optifine. What the fuck Optifine, kako je to cool, brat. Sad ću da promijenim shader najvjerovatnije zato što mi previše laguje. Ne mogu da imam ni 10 FPS s ovim shaderama, tek kada nemam, uključam Optifine. Idemo, promijenim. Inače, meni vam je najbolji shader i to vam preporučujem da koristim MRE Maps. Pošto tu nije voda onako kako sam mislio, ali Optifine ništa ne radi, to je baš onako lepo.
Da, izvinite, opet moram da renderam sat vremena video, to će traje 15 minuta, osim ako ne ubrzam. Ok, ubrzat ću dok ne nađem cave. A vidimo se do tada, dragi gledalci, mislim dok dok ne nađem cave, vidimo se. Mislim ubrzat ću. Ok, našli smo cave, ali vjerovatno da je to cave. Nadam se. Oh my god, kako ću... Da, napisao sam kad sam... Lano sam teo da skočim u vodu, a skočio sam i ostalo mi je 3 srca. I da, to, znači coin. To, lele moje. Znači, tražio sam ovaj ugalj kad sam bio u onoj pećini. I da, mislio sam tačno da imam najviše srca u cijeloj partiji, a evo imam najmanje. Nemam najmanje, nekog su ubili. 10 lajkova da svaka epizoda bude sa shaderom bilo kojim, znači 10 lajkova, samo 10. Da svaka epizoda bude sa shaderom. I da, šta sam sanjao juče? Sanjao sam da sam u Minecraftu video Herobrine. To su moji snovi, verovatno najbolji. To su najgori san što je bio, ja sam mislio, brat, stvarno sad igram Minecraft, znaš, ono, brat moj, i tuđe... Da, ovo je najveća fora u ovim baklje rade. Ne moram čak ni da ih postavim. Šalim se, to ima mod, ali meni nije part. Vidi, oh my god, šta ovaj shader sad, pogledajte ovo. Osvetljuje baklje, ali pola baklje koliko osvetljuje. Samo da imam u levu ruku da stavim ovo. To je najbolje, brate, s ovim shaderom. I nemam onu levu ruku, tako da moram lako. Ne, oh my god, gold mix, gold, x, još jedan gold. Šeran god, više nema, ne. Mogu ono gore delo da napravim, šanis, mogu sam mač, ili to sranje, brate. Okej, da, mogu god modelo, ali ono glup, znaš, ja, fore što ne mogu, 10 sati tražim već i ne mogu da nađem time, island, bilo šta, to, cave, to tačno kad sam teo, cave mod. Redstone se ne može kopati, nažalost. Ok. Svedlit ću sa bakljom, jer ovdje samo ima redstone. Ne mogu naći ni cave uopšte. Opa, opet. Je li ovo moguće? Oh my god, ja sam najsrećniji lik na svijetu. 1, 2. What the fuck? Ovo mi je prvi put da se dešava. 2. 3. 4. 5. 6. Šta će mi još spasti ovdje, brat? O! Tačno kad sam teo. Koristite ovaj shader, predlažem vam ja, da biste imali osvetljenje lepo na 5 sekundi. To imam. Sad ću biti full diamond i ima da se regeneriram sa zlatnom jabukom. Ako budem, ne znam ja kako se to pravi. Čovim se na prvo, što ću ovdje da se malo sakrijem i da uzmem ovaj golden ingot i da obavijem oko jabuke.
A ako to se tu stavi i onda ovako. Zašto neće? Zato što nije tako. Sad ako budemo stoji, ja sam kralj. Yes! Golden jetlag. Idemo da osvetlimo put. Divim kako je razano da me još čekaju. Da, to sam mogu i da znam da će se. Još, oh my god. Još. To je gold. I ovo. What the fuck? Ne, moram da stavim baklu. Ok, uzet ću baklu i da se vratim. Skini to još ide najblizu. Ajde, sašit ću noge, brat. Stojim celu rundu da mi mogu da vidim. Sad sam uradio špagu. Mi ga, ne. Izvinite ako ste čuli nešto, ali to je bio samo kako sam ja jadno pao. A neću više na 7 na tebe. Ok, ja sam sad najsrećniji lik na celom svijetu. Diamond sword, diamond pickaxe, diamond sve, sve je od diamonda, sve je diamond kapa i diamond oči i diamond, diamond, diamond. Diamond ovo, diamond ono, diamond ovo, diamond je sve, sve najbolje, diamond, 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 diamond. To je to, moja savršena pesma je napokon gotova. Sad ću da pobacam stvari koje mi ne trebaju. Coin. To je to, zatrpat ću ih zato što su to jako dobre stvari i ako neki lik dođe, on će to da uzme i ja ću samo ga zatrpat. Ne, sad sam se vjerovatno najviše zajeba na svijetu. Samo da ja ne uzmem stvari. Jes, to je to. Nema niko lik da uzme. Še vjerovatno onda misli da je to ono baš ovako nešto prelijepo, ali opet. Šta je to? Cvijet. I za 1 minut kreće, brate moje koliko sam dobro. Ne, ne, pa što za 1 minut? Ne mogu chest paint. Nemam chest paint. Ne. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Nemam chest paint. 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 To mi najpotrebnije. Izvinite, ovo je najgora partija UHC-a na svijetu koju sam igrao. Ne, moram bilo koji chest paint, čak i gold. Ne. What the fuck? Chest paint mi je potrebno. Uzet ću najgori chest paint na svijetu samo ako nađem kravu. Nema veze bilo kakav je, samo da uzmem nešto. Jump scare. Daj. Ne, ovako, ne. Mada ova muzika me sad poplaša. Nema veze, a nisam baš. Plaši. Ok. Diamond imam 3. Šta sad da radim kad nemam chest paint? Za njegov chest paint je potrebno više od 10 ili 8. Idem 8? Da. Ok, moram da idem.
Moram bilo koji da uzmem chest point. 5 sekundi, ne mogu da stignem. Ne, ovo je najgora partija na svijetu. I ako budem imao sreću da me tačno stvari ide cave. Dobro, liče. PLZ, cheers. Lante. Please! PLZ, chest plant mi daj, chest plant mi daj. Jel imaš? Thank you! 10x, brate moj. Ovo je najbolji lik na svijetu, ide za njega PLZ. Samo ako bude gledati. Kako se ne zove? Delta favorit. Ne zove se tako, ali nema veze. Samo za njegov veliki pozdrav. Jer mi je dao najbolje da se stekao. Ok, 10x, brate moj. Ovog imam i još. Nije mi dao dovoljno za to. Ali šta ima veze, bar sam napokon stekovan. What? Što sam invisibliš? Zagao mi je. Što ima veze? Sad sam postao invisibliš. Pasaro. Imam invisibility ruke. Aj. To mi jako nervira. Čekaj, pa ovaj je enchantovan, a? Da. Nema šanse da mi pobedimo. Ima šanse. What? Fuck! Kako je ovo moguće? A dobio sam štit kad sam kliknuo. Da. Je li ovo moguće? What the fuck? Kako ja mogu ovo da radim uopšte? Vidite ovo. Ja sam kralj, brate. Znam što je u pitanju. Ovako se blokuje. O, liče! Da si, pičko, jedna, dođi vamo, ne, ubim. Najgora partija na svijetu, fuck, ne, mogu sam bar da se čekam, ne, sorry, ali to je to, ljudi moji. Nisam pobedio, sljedeću partiju ću pobedim, neću da igram normalno, ali vidimo se u sljedećem klipu da ću da pobedim. Igrat ću opet u Spear UHC i pobedit ću.